jokkuɓe Simon Bagbo capanɗe arno jaɓɓagol mo hiɓe ɓorni dolokkoy koye natal makko woni e mum ɓe tumbodiri e o wonnoɗo ɓeygu lanɗo kiɗɗo on e hoore welo woɓɓe no yima woɓɓe no ama hiɓe kella ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe ko rewɓe arɓe hollugol hiɓe wontidi e Simone Eive. Simone Bagbo est une femme résiliente. O wi'i Simone Bagbo ko debbo wakkiliɗo e miijo an ko sabu ɗum o wawirta ardangal Côte d'Ivoire. Miɗo hooli eɓɓoje makko tentini ko yowodiri e weldintingol ɓiɓɓe leydi ndi. O sonnajo mo duuɓi 76 koye inde mojobere dawro MGC tawira e ngofolotiro. Simone Eive fodi wonugol waɗɗowo waylanduru habbangu e leydi ndin e nder yewtere makko nden o fodi wurnitirgol faggudu leydi ndin sincugol mbaylaji ka ñameteji remeteɗi e leydi ndin wawete waylede wondude e sincangol sukaɓe ɓen nokkeli kaɓe golla. Simone Eive nodditi kadi jokkuɓe mo ɓen moɓodirgol e hoore ɗuuɗal ɓe yaha ka suɓo fi windugol lowre hesere e tarika leydi Côte d'Ivoire. O wi'i faalaɓe waylugol rewa e laawol goo torama heɗa gollam yalta ñande 25 ɓe suɓoyo. Himo fokkiti ka ñalorma ɗo ka saare Abouasso bange funnangue ñaamo leydi ndin ko ɗon o huɓinirta orgal makko ngal. Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI.